Iko siku watu watatafuta kusikia hili neno, haitawezekana tena. Katika Ufunuo sura yake ya 12, na tuanze mstari wake, labda mstari wake wa kwanza, turuke mstari wake wa 4 na kidogo tutaruka 5 na 6 hapo, na baadaye tutakwenda kusoma katika Isaya sura yake ya 11 6 hadi 7. Neno la Mungu linasema hivi, mstari wa kwanza: kisha nikaona malaika akishuka toka mbinguni, mwenye ufunguo wa shimo pasipo mwisho na mnyororo mkubwa katika mkono wake. Akashika yule joka mkubwa, yule nyoka wa zamani, na aitwaye Diabolo na Shetani, akamfunga miaka 1000, akamtupa katika shimo pasipo mwisho, akamfunga, akatia muhuri juu yake, asipate kudanganya mataifa tena, hata ile miaka 1000 itimie. Na nyuma ya hayo imempasa kufunguliwa wakati kidogo. Nikaona viti vya ufalme, nao wakao juu yao, na wakapewa hukumu. Nikaona roho zao walio hapo, nitaka kuweka kistari hapo. Nikaona roho zao waliokatwa vichwa kwa ajili ya ushuhuda wa Yesu na kwa neno la Mungu, na hawa wasioabudu yule mnyama wala sanamu yake, wala hawakupokea ile chapa katika vipaji vya nyuso zao wala katika mikono yao, wakakuwa hai, nao wakatawala pamoja na Kristo miaka 1000. Na wafu waliobaki hawakuwa hai hata itimie ile miaka 1000. Huo ndio ufufuko wa kwanza. Heri na mtakatifu ni yeye aliye na sehemu katika ufufuo wa kwanza. Juu ya hawa mauti ya pili haina nguvu, lakini watakuwa makuhani wa Mungu na wa Kristo, nao watatawala pamoja naye ile miaka 1000. Ni neno la Bwana. Amen. Kidogo ningerudi kwa 13, Ufunuo 13 mbele. Tunaendelea na kuleta kidogo neno letu la leo. Neno la Mungu linasema hivi, sura 13 mstari wake wa 15, maneno machache pale mpaka 18. 15:18: akapewa uwezo kutia pumzi katika ile sanamu ya nyama, hata ile sanamu ya nyama iseme, na kufanya wote wasioabudu sanamu ya nyama wauawe. Naye anawafanya wote, wadogo na wakubwa, na matajiri na maskini, na wahuru na wafungwa, watiwe chapa katika mkono wao mkono wao wa kuume, na katika vipaji vya nyuso zao. Tena mtu asiweze kununua wala kuuza asipokuwa na chapa ile, au jina la nyama yule, au hesabu ya jina lake. Hapo ndipo akili, yeye aliye na akili hesabu ya nyama yule, maana ni hesabu ya mtu, na hesabu yake ni 666. Ni neno la Bwana.
Leo nilitaka kuongeza tena kidogo kwa ile tulizungumzia siku ya Jumapili iliyopita, habari za nyakati za mwisho. Haya maneno kidogo nilikuwa sijawahi kuyagusa hapa. Na nilikuwa naomba Mungu wakati moja kwamba Mungu nipe neema kwa kanisa letu niongee haya maneno, nieleze kwamba wapendwa, sasa tunaharakisha kufikia yale matukio yanayosalia kwa dunia, ambayo ni mapinduzi, na dunia inakwenda kugeuka kwa namna ya ajabu vipindi vinavyokuwa mbele yetu, na tayari tupo katika yale mapinduzi. Tumeingia katika system pasipo kujua. Bwana asifiwe sana. Wakati tulikuwa watoto walikuwa wanatuambiaka kutakuyaka mnyama na manimero na hivi na watu Mungu nimero, na kukakuwa mazoezi ya watu walikuwa wanaanza kuangalia, wanaangalia kitu kuko sasa sisi hapana yeye. Wenzetu wanasema nusome ndani system digitale. Tulitoka mu system analogue. Hii analogue imeishia kipindi chetu. Watoto wetu tunaokuwa nao au vijana wengi hapa hawana habari ya analogue. Hawana. Kalao iko hapa, kalao iko pale. Kalao au hiki. Kalao au hiki kitu kinye kiko mbele yangu, hiki kiko nimerike, kiko digitale. Haiko analogue. Ni kwamba hivi vitu vyote vyenye tunatumia leo vimeacha mambo ya mekanike na mabuto na mavisi na maturnevisi bilisha bakia. Tuko mwakati ya elektronike, wakati wa nimerike, wa mahesabu. Hapa nilisema dimanche yenyewe ilipita hivi, ukikutana na mtu na kama mko na haraka umwone ni mtu wa maana, hauna haja kumuuliza jina lake. Unamuuliza nini? Unamuuliza nini? Nimero. Unipatie nimero yako. Unipatie nini? Nimero yako. Sie bote hapa ni manimero. Leo mnani mwenye hana nimero hapa? Na tunaona ni mfumo kizungu sasa, hapana kubakia hivi na nilisikia mama moja alisema vile kwamba aliita mtoto yake, sasa kama mtoto yake yuko Bulaya, sasa mtate na mimi unitumia kale ka kitu, sasa kale ka hivi kale ka hivi telefona mabuto ilisha bakia. Tuko mu hiki kitu huko nacho kiko kinakukontrole. Tukitaka tu sahi nimero yako tunaenda nayo. Kuko fasi, kuko server mwai mwingine. Biote vile vyonyono ongeaka, unasikia sasa ulivuta. Sikuwa vitu unaonaka, unaviangalia, unavifungula, unaviona, unavivuta, ni vitoshe mtelefoni. Biko biote vinawekwa kujina yako. Utaenda tu pale tu papa fulani nimero yako kaka biote vinachungwa. Vijana wanasikia habari ya Google. Tuko na Google leo, tuko na wale watu wenyewe wanachunga zile masite web na vitu vingine. Ni vya kutukontrole. Nani mwenye haiko kontrole humu? Ako sitate Katerina ye hana telefone. Nani mwenye hana telefone? Hana. Nilikuwa na Samuel haribika, ile saa yangu ni radio, ile saa yangu ni telefone, ile saa yangu ni vitu yote hivi na hivi na hivi na hivi. Na tunabifurahia jameni. Telefone. Kile nasema mwenyamo utamuepuka. Wapi? Acha nikwambie hivi. Haijakuwa kwamba ule njoo mnyama, hapana. Lakini ni sisteme ya mnyama ambayo imekwisha kukamata. Ni kwamba tumetoka mfumo ya analog ya mambo ya mabuto na maturnevisi. Teknolojia imebadilika. Nilisikia watu wamoja hapa, hata katika vita hivi vinapigana Ulaya, Ukraine na Russia,
nafasi nyingine vya Israeli. Ase tunataka kufikia kwa kipindi habatakuwa basoda wenyewe watakuwa wanaenda kutereni marobo na madrone. Ase batu wakwenda kutere kupigana vita kidogo karibu watakuwa wachache. Vijana muna habari ya G4. Si muna habari ya G4? Hamuna habari ya G4? Generation 4, kulikuwa generation 3, tulitoka bado tuko mu generation 4 na leo tuko tunangoja generation 5. Hii telefone ukienda hapo kusudi utelecharger uangalie kama uko mu G gani na banaandika pale yulu G, hii yangu inaandikiwa G4. Ile carte yako yenyewe kwa telefone iko G4. Generation 4. Leo wako wanasema generation 5 na kuko kwenye balisha kuianza ile generation 5 banaogopa kwamba ikianza njoo yenyewe inatumika amo kitu kinaitwa AI. Hakuna namna ya kubisema namna nyingine. Intelligence babiana, intelligence munyama tosha. Ni kwamba gouvernement ya sisa ya munyama imeenea duniani. Kwa nini saa hii hayasimama? Paulo anasema katika Watesalonika kuna kitu kinachomzuiza asitokee bado. Katika Watesalonika wa kwanza sura yake ya pili mstari wake wa 7. Watesalonika wa pili, sijui kama media yetu iko tayari kule. Si mnajua macho yangu niiba mpaka malinete hamuya ninunulia nayo. Sasa nitakuwa nasoma haya sasa. Mko tayari? Okay. Watesalonika wa kwanza sura yake ya pili mstari wa 7 hadi wa 9. Neno la Mungu linasema hivi. Katika Watesalonika wa kwanza sura yake ya pili, Biblia inasema hivi. Inasema kwamba, naanza mstari wake wake, sababu mnakumbuka ndugu taabu yenu na kazi zenu. Ndio. Bali haiko pale. Wa pili, Watesalonika wa pili, samahani. Watesalonika wa pili. Jaribu kidogo. Nafikiri pale umebonyeza mahali fulani. Basi nitasoma kama bado hamuyapata. Neno la Mungu linasema hivi. Katika Watesalonika wa pili, maana ile siri ya kuasi hivi sasa inafanya kazi, lakini yuko azuiaye sasa hadi atakapoondolewa. 8. Inasema hapo ndipo atakapofunuliwa yule mwasi ambaye Bwana Yesu atamuua kwa pumzi ya kinywa chake na kumwangamiza kwa dhihirisho la kuja kwake. Paulo deja tayari katika premier siècle, kwa karne ya kwanza, tayari Paulo anashuhudia wazi kwamba roho ya mpinga Kristo ilikuwa tayari. Lakini anasema kwamba hapa katika Ufunuo na katika barua nyingine anasema atakuja na utawala kama vile mtu, administration mondiale, gouvernement mondiale itafika na mtu atasimama naye atatawala dunia yote, na watu wote duniani, wafalme, warahisi, gouvernement zote, matajiri, maskini, watakuwa chini yake. Na hapa ndipo utawala ule utakuja, na atakuja kwa mfumo wa uwezo ule wa nguvu za giza. Kama tungefuatana vizuri, wenyewe tulikuwa nao siku ya Jumapili tukasema hivi. Yesu mwenyewe alitangaza habari hii. Tulieleza wazi kwamba wakati Yesu anakwenda mbele aende, alikuwa amewaambia wanafunzi, ninakwenda kuwatayarisha mahali. Na akasema nitatayarisha ile mahali, wakati nitakapokuwa tayari nitarudia tena kuja kuwachukua ili nafasi niliko muwepo. Na tulisema katika Matendo ya Mitume sura yake ya kwanza mstari wa 11, tulieleza wakati Yesu alinyakuliwa na kutoka, wanafunzi wanakaza macho juu, kwamba malaika wakaja kuambia kwamba jameni, ninyi wa Galilaya, kwa nini mnakaza macho vile? Huyu ambaye amekwenda
ndivyo atakavyokuja. Na alieleza wazi kwamba Yesu, walieleza kwamba atarudi, vile walivyomuona, vile alivyokwenda, na ndivyo atakavyokuja. Yaani Ufunuo anasema kwamba na kila jicho litamuona. Ni kwamba Yesu alienda na atarudia. Atarudia. Mbele arudie, niliwaeleza hivi kwamba mbele arudie, kanisa litakuwa liliendaka kitambo. Kidogo tunafikiri kwamba kanisa litakwenda wakati Yesu atarudia. Hapana. Yesu atarudia ni mara hiyo moja. Alifika kama vile mwana, akazaliwa Bethlehemu, na akafanya kazi na akafanya huduma na akaenda. Sasa tunangoja, dunia inangoja kurudia kwake. Na atakaporudia hakuna mtu mwenye hata muona. Wote. Ile neno mwenye ngehubiri ile neno mu 1990 na tukingali batoto mu 1900 mjakazi ushindi, na tukingali babiana. Nakumbuka vile tulikuwa tunatangaza injili ya tunaruka tuna nini, na ile wakati kusema kwamba kila jicho litamwona lilikuwa très difficile. C'était un concept un peu complexe à comprendre. Ni kwamba ilikuwa kitu kuielewa kwamba kila jicho litamwona Yesu, ndio atashuka hivi na hivi. Sasa pamoja na teknolojia hii, na tena atakapokuja atashuka hivi kwenda kushukia kwa mlima wa Mizeituni, na hili jambo litaonekana wazi. Ile ndio itakuwa kurudia kwake kwa mara ya pili. Lakini atarudia kama mara ya pili na iko na kanisa tayari. Kanisa nililiendaka zamani. Bwana sifiwe sana. Wapendwa, si mnaona tumefanya Luanja adoration hapa, na tunashukuru wa revera, pastere, wa bishope na makanisa na kila mtu na yake, na tuachane na ile vitu. Tuachane na makanisa na vyeo na nini, masepake manini. Angalia roho yako ipo namna gani? Kwa maana Yesu kuja kuiba kanisa lake, haje kukuchukua community fulani. Roho yako, roho yangu. Tunaingiza mkanisa n'importe quoi. Mkanisa tunafanyamo inakuwa kama vile ni machama na vikundi na vingine wanataka kutafutia pesa mkanisa, siasa kwa kele folie. Hapana. Sitakuwa nafika mkanisa yao. Mimi ile kanisa mimi nishashitokea. Toka. Wende. Yabo. Hii Luanje na adoration tunafanya, tuiadore tukihakikisha kwamba hapa kuko sawa. Kwa sababu Biblia tulisema ile siku ya Jumapili kwamba chochote kinyonge hakiingie. Yesu hana favoritisme, hana klanisme, hana communautaisme kama ningesema hivi. Hanako ni roho ya mtu. Je, uliamini na ukaoshwa na ukajitenga na dhambi? Hawa ndio wale wataibwa. Tulisema siku ya Jumapili kwamba Paulo anaeleza katika Wakorintho kwamba kufumba na kufumbua kanisa litakuwa limekwenda. Kama vile umeme utokavyo mashariki hadi magharibi, kanisa litakuwa limekwenda. Na hili tunalingoja wakati wowote ule, anytime. Na leo jioni, na leo usiku, na labda saa hii tulieleza ile kwamba tuwe tayari tukikesha, ukihakikisha je niko namna gani. Kidogo mambo ya kanisa litaka kuleta mihali. Wale wanafatanaka kanisa ya namna gani, si mtu ache tukue huru. Kuwa huru basi. Kuwa huru. Vile wenyewe unataka kuwa huru vile utabitoka kama na njoo unataka kushweka kumustari. Kanisa lilienda zamani. Sasa kanisa litakapokuwa limekwenda, tulisema hivi, ile kanisa kupotea na kwenda njoo wanaita l'élément déclencheur
iko sawa vile bunduki, kuna kuwaka kakitu kanaitwa gashete kusudi risasi litoke, kuna kuwaka kakitu kenye soda na paka risasi inatoka. Sasa kitu chenye kitafanya kwamba mpinga Kristo atokeye, kitu ni kanisa kwenda. Na nimekueleza hivi, mambo yote yale yatakayotumika katika ile gouvernement ambayo na tukisema hivi leo, tukisema yatakayotumika tunakosea. Mambo yale yote yanayotumika, kwa maana ile gouvernement tayari systeme tayari iko en fonction, tayari inaendelea. Leo nimekueleza kwamba tuko na hii iko systeme tayari ya dunia nzima, sie bote tuko kuwebe moya. Leo hapa karibuni hii mambo ya mapiese ya makarte na vitu vingine vitapotea. Pasiporo leo vyote vitapotea. Itakuwa kwamba yako ile kuko systeme yenyewe wanatia katika mwili na inakuwa na identity yako. Na kuna watu wengi Ulaya wanaitumia leo, kuna fasi kwenye inatumika leo, na ile systeme iko tayari, ndiyo itatangazwa baada ya kanisa kwenda. Kwa sababu kanisa likisha kwenda, hatujui saa ndipo huyu mnyama tunasikia atasimama katika dunia na ataamua kwamba hakuna tena ruhusa ya mtu. Kwa maana watasema wao watakataza, kwa sababu wataona ni msiba, katastrofe, kumekuwa aksida, watu wengi wamepotea duniani yote, na inakuwa frappe ya dunia nzima. Ni kupatia mfano na COVID-19. COVID-19 ilikuwa kakengele ka kwanza kusema sie wote tutakuwa chini ya utawala mmoja. Mudunia kunafika kama epidemi, lakini epidemi sio vile tuko na Ebola leo. Kuko fasi wengine hawana habari ya Ebola. Na kuna fasi kuna magonjwa mengine si hatunayo. Lakini COVID-19 ilikuwa ni kengele ya kusema sasa muone vinyewe vitakuwa mudunia, sie wote tutakuwa juu ya alama moja. Sie wote tulikuwa tunatembea na nini? Nani mudunia? Nani? Dunia nzima. Awe ni Trump, siyo mwenye alikuwa president alikuwa ni Obama, siyo mwenye alikuwa Amerika mwele wakati. Awe ni nani, ni Clinton, ni nani, baki yote mtoto mkubwa dunia nzima. Hutavuka frontiere, hii ilikuwa ni alama tumeishi. Sisi wote tuko hapa tumeishi ile COVID-19. Ni alama ya kuonyesha muone vile nyewe wote dunia itakuwa chini ya mamlaka moja. Tunabiishi pamoja na tunaendelea katika zambi. Ni dalili za kuonyesha kwamba c'est possible et c'est prêt à ce que le monde entier soit gouverné, soit dirigé par un seul dirigeant, na chini ya systeme moja. Na hii nimesema kenye kinaizuiza. Paulo ametufundisha hivi, anasema kwamba hiyo itatumika ni mamlaka ya yule munyama, yule antikrist atajitokeza, kwa maana atakuwa yuko wanazuiza katastrofe ingine kusipote yake tena watu mudunia. Na wataenda gundua kwamba kenye kimesababisha, sababu hawatapata rezo. Wataangalia mumaji hakuna, muhewa hakuna maiti, marayo hakuna, ase kuna kwa kama fosse septique hakuna, epi ni dunia nzima aneselesa. Watasema no, nous devons étudier. Hawataelewa, lakini realite watakuwa kwenye kila nyumba, kila jamaa, kila kabila, kila nyumba, kila jamaa, kila kabila. Hili neno linajifasiria na maana gani? Kuna maeneo kweli wanaweza kuwa hawana makanisa, kuna maeneo lakini kuna watoto. Kwa maana watoto wote, na watoto wa musulman, na watoto wa sorcier, na watoto yatosha. Kwa maana Yesu alisema ufalme wa mbinguni ni wa wanani? Watoto wote sans exception. Kuna wateolojia walikuwa na jaribu kufikiri vile kwamba mtoto akizaliwa na mpagani sababu iko sumi kwa ile pouvoir ya ile nyumba. Mungu amesema wasi, Yesu alisema ufalme wa mbinguni ni wa watoto wadogo. Kwa ajili ya hiyo, watoto wadogo wa wapagani, watoto wadogo wa musulman, wa wachawi, wote watakwenda.
na hakuna nyumba, hakuna hata jamaa, hakuna hata kabila, na hakuna hata kijiji kenye kitakuwa epargne. Bo, tulikuwa na COVID kuko benye biko mule mapori kule ndani, atuka haikufika. Balikuwa nasema ni kule Goma, kule Masisi, kule. Lakini ile zenema wakati kanisa za kwenda na kakijiji kenye kiko Mangurujipa, fasi yote dunia nzima itakuwa touché na ile zenema. Sur ce watasema cherchons une solution collective. Hili janga lisitokeke tena, na yule atatokea na atasema plication. Tumeona kwamba ni wale wa Kristo ndio wamefanya kwamba tunapata hii msiba. Alors hakuna solution nyingine. Mtu yeyote atakayesema tena jina la Yesu auawe na afungwe. Na kutakuwa miaka wakati kanisa lile limekwenda, wakati kanisa limekwenda na Yesu, tulieleza kwamba pale hewani tutakutana na Yesu, atabadilisha miili yetu ya unyonge na kutupatia miili inayomfanana na kumfanana. Baadaye atatupeleka katika chumba cha harusi ambacho kitakuwa hewani, na mwa ile wakati shetani atakuwa precipité kudunia na atakuwa mapepo zote zitakuwa kudunia. C'est pourquoi mwa ile wakati wa mpinga Kristo kutakuwa utatu wa shetani. Atakuwa ni shetani mwenyewe, atakuwa nabii wa shetani, nabii wa uongo, na atakuwa mpinga Kristo. Hizi tatu zitatawala, na wakati ule pepo zote ziko kudunia. Na sasa kanisa limekwenda, na huyu mpinga Kristo ataleta shauri kwamba stop. Tangu leo tunasoma katika Ufunuo sura yake ya 13, kusikue mtu atakayeuzisha, atakaye kwenda kusoko, atakaye kwenda Rwanda, atakaye kwenda kubone fontaine yenye iko pembeni hapa kwa nani? Hamu hii bonne fontaine yenye kwa hapa kwa Amina, hapa soko ya Kahembe. Soko ya Kahembe hakuna kuvuka frontiere mpaka uwe na kile cheti cha kuhakikisha kwamba wewe hauko Mkristo, na watawinda mwele wakati. Lakini Biblia inasema kwamba mpaka hapo kuna wale walisikia wewe kama Yesu akikuja mwa hii mwezi, mwa hii mwaka, na uko mvuguvugu, utaishi haya maneno, na kanisa lilishaenda. Sasa kuna wale watakuwa na roho, kanisa limeenda, mimi nimebakia. Watakataa ile habari ya mpinga Kristo, na watakataa ile kashe ya mpinga Kristo. Watasema basi kwamba wale watachinjwa, watateswa, watauawa. Na Biblia inasema sasa hawa nao watakwenda kukutana wale wako hewani, lakini watakuja, wengine wanasema watafufuka na kutawala na Yesu Kristo wakati atakuja kutawala muda wa miaka 1000. Kwa nini tunasema hili? Hatuna muda mrefu, lakini nataka kukuambia hivi mpendwa, tunaishi kipindi, tusiwe distrait, tusizubae. Wakristo wetu wengi sana leo, Wakristo wengi hapa wapendwa, tunakuwaka na maombi hapa. Siku ya 3 kunakuwaka maombi ya kanisa, tunaitangazaka hapa. Tunafikaka wangapi? Hii tunafikiri tulikuwa 6 11, tulikuwa 11. Kuko siku tunakuwa 12, kuko siku tuna nini hivi. Ni maombi ya watu wote. Wakristo wako wapi? Wenzetu Waingereza wanasema they are very busy. Wana shughuli. Sawa, shughulika tu. Watakula nini? Watoto nyenjo mtakuwa mnawapatia chakula basi. Sawa. Wapendwa, muda huu ni muda wa kujiandaa, wa kuishi uwepo wa Bwana. Sio muda wa kuwa changa katika mambo mengine. Kwa maana tumekaa na tunaishi kwa wakati ambao bila shaka ni wakati nyeti ambako kanisa litakwenda. Na atakapokuwa limekwenda vile, tumeeleza kwamba hapa duniani mpinga Kristo ile miaka 3 ya kwanza dunia watafanya kampani. Watasema sasa kila watu waorezeshwe, na itaenda haraka kwa maana itakuwa ni digitali. Wewe tayari si unajua kwamba nimero yako iko kusatelite, itafanyika haraka. Na kila mtu atasema kila watu waorezeshwe.
na kila mtu atapata, na itakuwa haraka ile kutia ndani ya mwili. Itakuwa ndani ya mwili au hapa. Na iko nimerike. Kidogo wa teolojia wanataka kutuambia kwamba inaweza kuwa tu ni sisteme ya mafikiri, lakini tunaposoma maandiko matakatifu itakuwa clear kwamba itaonekana, itakuwa ni kama vile kitu wanatia katika mkono wa mtu au hapa kusudi itakuwa njoo karthi, ni kwamba watu wote wa dunia watakuwa na hiyo kitu mara moja. Na sasa mpinga Kristo atafanya miaka 3 akiweza kufanya propaganda, na watu wote watakuwa chini ya ile. Nyuma ya ile miaka 3.5 kutakuja miaka 3.5 ingine, ile ya mwisho ya kusema sasa mwenye hana auawe, na watu watauawa. Tunasoma katika Zakaria, kutakuwa taifa la Israeli. Mwelewe kwamba Israeli tangu waliua Yesu, wao wanajua kwamba Yesu hajawahi kufika, lakini Yesu alikuja. Kipindi kile ndicho watamutambua kwamba Yesu kumbe alikuja. Katika Zakaria sura yake ya 14 mstari wake wa 4, Biblia inasema hivi katika Zakaria, kile kipindi cha kutisha kwao Israeli watamutambua kwamba Yesu ndiye, kwa maana wataona ule mtu mwenye ametawala, watamkubali kwamba yeye ndiye Masia, lakini matokeo yake inasema hivi: na siku hiyo miguu yake itasimama juu ya mlima wa Mizeituni unaoelekea Yerusalemu upande wa mashariki, nao mlima wa Mizeituni utapasuka katikati yake upande wa mashariki na upande wa magharibi. Litakuweko huko bonde kubwa sana, na nusu ya mlima ule utaondoka kwenda upande wa kaskazini, na nusu yake itaondoka kwenda upande wa mashariki. Mstari wa 5 inasema namna gani hapa? Nanyi mutakimbia kwa njia ya bonde la mlima la milima yangu, kwa maana bonde lile la mlima litaenea hata asili. Naam, mutakimbia kama vile mlivyokimbia mbele ya tetemeko la nchi siku za Uzia mfalme wa Yuda, na Bwana Mungu wangu atakuja na watakatifu wote pamoja naye, ni neno la Bwana. Haleluya. Tunakwenda haraka kidogo. Tulisikilia kwamba hili somo tulifundishe kwa semina, tulifundishe siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya 3. Hapa ndipo masomo yanaendelea. Tukuite, utafika siku gani? Utafikaje kusudi ufike usikie mafundisho? Mpendwa rafiki yangu, ni kuambie kwamba ni wakati wa kusikia neno la Mungu. Kipindi kinakuja cha njaa ya neno la Mungu. Biblia inaeleza hivi. Sasa ile yenyewe inaeleza pale katika Zakaria ni unabii ambao ulikuja ukieleza namna gani Yesu atakuja. Sasa hapa tunaona kwamba mwa ile miaka 3.5 ya mwisho, watu waliokiri Yesu watakuwa wamechinjwa na kuuawa. Atabakia Israeli peke yake, ambaye atatambua kwamba huyu mpinga Kristo siye Masia, lakini ni yule mnyama, na watakimbia katika lile bonde na kujificha katika mapango. Na pale Yesu atakuja. Atakujaje? Ni kwamba mwa ile miaka 7 hapa duniani, wakati mpinga Kristo anatesa dunia na kuitawala, mbinguni itakuwa ni harusi ya mwana kondoo. Watakatifu walioibwa, waliokwenda na Yesu katika kuchukuliwa. Ninasema hivi, kanisa kwenda haiko njoo kurudia kwa Yesu. Hapana, Yesu atarudia na kila jicho litamwona. Ni wakati gani? Yeye Enoke huyu mtu wa 7 aliona ile jambo katika kitabu cha Yuda. Wanaeleza yale mambo kwamba Enoke aliona Bwana anashuka na watakatifu wake maelfu katika Yuda, kitabu cha Yuda sura yake ya anakuwa na sura 1 mstari wake wa 14. Sikia vile huyu mtu wa 7, kipindi kile cha zamani mbele ya Noa, tayari huyu mtu akafunuliwa namna gani Yesu atashuka juu ya ule mlima wa Mizeituni.
anasema hivi pale Sayuni, anasema katika mstari wa 14, anasema na Enoke mtu wa 7 tangu Adamu alitabiri juu ya Hawa, akasema angalia, Bwana alikuja na watakatifu wake 1000 ili afanye hukumu juu ya watu wote, wa kuadhibisha wote wasioogopa Mungu kwa ajili ya matendo yao yote ya upotevu waliotenda pasipo kuogopa Mungu, na kwa ajili ya maneno magumu yote wakosaji hawa wasioogopa Mungu walioyasema juu yake. Mungu atusaidie sana. Hapa Enoke, huyu mtu aliona haya maono Noa na haja kuja, akafunuliwa namna gani Yesu atashuka juu ya mlima wa Mizeituni akiwa na watakatifu wake. Ni watakatifu gani? Ni kanisa lake alilokuwa amechukua na ameenda nalo mbinguni, amefanya nao miaka 7 ya harusi pale mbinguni. Wakati ule mpinga Kristo ameteketeza, anatesa dunia. Sasa miaka 7 ikisha kuisha na Israeli wale mabaki wamekimbilia katika milima, Biblia inasema kwamba Yesu atashuka, na pale ndipo Ufunuo anasema na kila jicho litamuona. Hapa wakati anashuka vile, na watu waliomchoma wataomboleza, na hapa atakuja na watakatifu wote, kanisa watakuwa wako pamoja na yeye, na atamkamata mpinga Kristo. Biblia inasema kwenye tumesoma atamtupa katika moto wa milele. Atakamata shetani, atamfunga muda wa miaka 1000, na Yesu atatawala pamoja na kanisa dunia hii. Goma itakuwa hivi hivi, Bukavu yote, Kinshasa na vitu vyote, New York, Paris, dunia hii. Yesu atatawala muda wa miaka 1000 mila, na atatawala na kanisa, na wanasema atatawala kwa fimbo ya chuma. Ile fimbo ya chuma inataka tu kumaanisha, kwa maana katika meto, katika hivi vitu vya mameto, chuma ni kitu ambacho kiko kigumu. Ni kwamba atatawala na sheria ambayo hakuna mtu awezaye hata kidogo kuigeuza, na atatawala dunia hii muda wa miaka 1000. Na kipindi kile wanasema dunia itakuwa na amani ambayo haijawahi kuonekana. Hii amani ya dunia, wakati mpinga Kristo naye ataonekana, naye atafanya ile amani ya hii mavita, hii ya mavita yenyewe tuko navyo vya Kongo, Kinshasa na Goma habiendeki, labda Beni na Kasindi, labda sijui tunaona Mali, Ukraine, Sirisi na vita vyote. Wakati mpinga Kristo naye ataonekana, atasimamisha, na watu watasema mara hiyo amani inaonekana. Luka anasema mtakapoimba amani, angalisho ni ile amani yenyewe mpinga Kristo atakaposimama atasimamisha. Lakini baadaye katika vile ile hali ya kuweza kunyanyasa wa Kristo, watu wenyewe waliamini na kuweka mamlaka yake chini, baadaye kidogo ile amani itakuwa ni amani ya kudanganya watu kusudi awatawale. Lakini Yesu ndiye mfalme wa amani. Yeye atakapokuja muda wa ile miaka 1000 atatawala, na dunia itakuwa na amani muda wa miaka 1000. Tunasoma ile katika Isaya sura yake ya pili, sura pili mstari wake wa 4, na labda hata tungesoma katika Isaya sura yake ya 11 mstari wa 6 hadi wa 7. Neno la Mungu inasema hivi. Ninaanza hapa kwa Isaya sura yake ya 11 mstari wa 6. 11 mstari wa 6, neno la Mungu linatamka hivi. Nianze kwa mstari wa 5. Inasema, na haki itakuwa mshipi viunoni mwake, na uaminifu mshipi wa kujifunga kwake, na imbwa ya poli atakaa pamoja na mwana kondoo, na chui atalala chini pamoja na mwana mbuzi. Mwana ng'ombe na mwana simba ni kinono watakuwa pamoja,
na mtoto mdogo atawaongoza. Ni neno la Bwana. Haya maneno Isaya aliyaona miaka 700 mbele ya Yesu Kristo kuzaliwa. Akaona tayari ile miaka, utawala wa miaka 1000 itakuwa kipindi dunia itakuwa katika amani. Wakati Yesu Kristo anatawala hii dunia, wakati ule dunia watasema amani, na wanyama watakuwa katika amani, na kila kitu kitakuwa katika amani. Hii habari ya mabunduki na silaha zitapotea. Izine zote zenye zinatengeneza vyombo vya vita vitageuka kuwa madepo, kwa maana bunduki haitakuwa na soko. Wanasema kwamba mikuki haitakuweko tena. Itakuwa ni wakati wa salama. Mbuzi na simba watatembea pamoja mpori, kwa maana simba kipindi kile hata kula mnyama, atakula majani. Hakuna mtu aseme mtoto wa mtu atacheza na nyoka kama vile kamba hivi. Hakuna kitu cha kusumbua mwingine. Isaya anatabiri kwamba mtu atakaye kufa kipindi kile na iko na miaka 100 watasema bebe amekufa, kwa sababu kifo, mauti na vitu vingine vitakuwa haba, kwa maana itakuwa mfalme wa amani anatawala dunia. Na Biblia inasema hivi kwamba miaka 1000 itakapokuwa imetimia, Wakristo wametawala dunia muda wa miaka 1000, ndipo shetani atafunguliwa na atadanganya watu. Na hapa sasa ndipo dunia itataka kufanya revolte, na ndipo moto utashuka kutoka mbinguni na shetani anatupa motoni. Na hapa kutakuwa sasa, ndipo mwisho utakuja. Ni kwamba ule mwisho ambao nataka kusoma shahidi la mwisho hapa iko mbali kabisa. Mwisho iko mbali, ambayo tunasoma hapa katika Ufunuo sura yake ya 12. Mtupatie ile shahidi la mara moja tumalizie hapo. Ufunuo sura 12 mstari wake wa 13 hadi 15. Biblia inasema hivi katika Ufunuo sura yake ya 12, tunaanza 13. Bahari ikawatoa wafu waliokuwemo ndani yake, na mauti na kuzimu zikawatoa wafu waliokuwemo ndani yake, wakahukumiwa kila mtu kwa kadiri ya matendo yake. 14 inasema mauti na kuzimu zikatupwa katika lile ziwa la moto. Hii ndiyo mauti ya pili, yaani hilo ziwa la moto. 15 inasema na iwepo mtu yeyote hakuonekana ameandikwa katika kitabu cha uzima, alitupwa katika lile ziwa la moto. Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie sana. Hizi injili zenyewe tunahubiri hivi ni za kupona madeni. Haiko injili kawaida, ni injili kama utaendelea muvyako, endelea. Hii mwili tuko nayo iko probleme, mwili yetu. Vijana wetu, watoto wa mama, nous exagérons. Petro anasema muwe na kiasi katika kila kitu. Petro anasema katika kule kuwa na kiasi, yeye anasema ni shetani ni kama vile simba anazunguka anatafuta mtu amumeze. Pamoja nilisikia mhubiri mmoja kwa television alinibariki sana. Alisema mes chers amis, ndio majaribu yalikuwaka na dhambi zilikuwaka, lakini kipindi chenye tunaishi nous sommes plus exposés. Mambo ya tamaa yanatulenga sana, si kama vile wenzetu. Ile siku ya Mungu nilisema hiki kitu. Mnaona hiki kitu? Bwana sifiwe. Mnaona hiki kitu? Mnaona hii kitu? Hii ni nini? Si unajua vyenyewe viko mtelefone yako, si unavijua? Vyenyewe unaonaka usiku. Vile mbele havikukuwaka. Tulikuwa kama hii mwingine na tuko watoto hapa chini kulikuwaka sine, walikuwa wanaitaka namna gani mon Dieu? Rwasiko. Walikuwa wanaita Rwasiko kisha kageuka. Kulikuwa wanatiaka filme pale wanaandika kukilisha filme aseme enfano non admis. Leo kwa mfano admis. Ni ba enfant, les enfants si vous êtes admis. Enfant admis. Enfant admis.
Bwana tusaidie sana. Tunaishi kipindi cha dhambi, kipindi cha uzinzi na uasherati, kipindi cha pesa. Watu wanaiba pesa namna nyingine, watu wanagawanyana kwa ajili ya pesa, kwa ajili ya tumbo namna nyingine. Ni kwamba maisha tunayoishi ndani, dunia tunamoishi ndani, ni kipindi cha tamaa za kupindukia. Kwa nini shetani anafanya hivyo? Kwa maana wakati wake karibu mwisho, na kanisa la Bwana litakwenda, na waliojichunga na kujitakasa, hizo habari za mpinga Kristo hawataziona. Ni kwamba kanisa litakwenda mbele ya mpinga Kristo afanye kazi katika dunia. Sisi hatuna haja ya kuangalia hii ni mnyama, hii ni Na kuna watu wanajaribu kusema vile ule iko mkanisa ya mnyama. Bado kanisa ya mnyama haijakuja. Watu watafungwa, kwa maana zile dini Yesu akisha kwenda, kanisa likisha kwenda, dini zenyewe wataona bote karibu walibakiwa, nasema na kukumbe hivi, na wanajiunga mu vitu vyenye havionekani. Na yale mazoezi ya watu kuja pamoja, yale mazoezi ya nimero, yale mazoezi ya cheti kimoja duniani, wewe na mimi tayari tunaanza kuishi sawa sawa, mambo ambayo hayakuwa mbele. Nataka kukwambia nini mpendwa? Yesu Kristo yuko mlangoni. Kipindi tunachokiishi, mwili wako ikikufanya esklave, shauri yako. Kwa maana neno la Mungu limesema tusiwe watumwa wa mwili, tusiwe watumwa wa tamaa. Mimi niambiaka vile ba mama ne croyez pas que wewe kujipodoa ndio utaacha unakuwa belle. Faux. Beauté yako c'est naturel. Na Paulo anatuambia katika Petro wa kwanza kwamba mujipambe kwa mapambo ya ndani, hapana mapambo ya nje. Hata unajikwaruta namuna gani na kujitiako rouge vert hivi na bongo, haikuongezei. Par contre inakutia kwa point d'interrogation. Ba mama musikie, ba dada musikie. Ukijipamba ile kushikoroka na wanaume niwaambie sikrea ya wanaume, sie njoo hapa wanaume. Unatafuta mwanamke, ukishaona mwenye anajipamba sana, tuwe watu wazima. Tusilinganishe uzima wetu wa milele na n'importe quoi. Tunafika kipindi chenye watu watatembea uchi. Tunafika kipindi ambacho ndoa imetoka katika asili yake ya Mungu. Ndoa inafanyika kwa namna ya uchafu wa mwisho. Ni vitu ambavyo vimepita Sodoma na Gomora. Dalili ya kutuonyesha kwamba Yesu yuko mlangoni, kanisa litakwenda. Rafiki yangu, Yesu yuko mlangoni. Baadaye nyuma tu kidogo utasikia kuna watu wamepotea. Ukisikia ile habari, jua kwamba umenaswa. Lakini wewe na mimi ni nafasi nzuri. Tuna deni ya kupasha hii habari kwako na kwangu. Tuelezeane haya mambo, usibakie na hauna habari. Wapendwa, mfumo wa dunia usitupeleke. Papa tuko tunaambia mama, pana franga za watoto kukula usiende kuzimalizia kusalo. No. Hapana, franka za kukula usizimalizie kusalo, sasa unatafuta beauté. Faux. La beauté est naturelle. La beauté c'est un don de Dieu. Iko Mungu, iko zawadi. Dada, kama ulizaliwa bien na sura mzuri, iko zawadi. Na kama ulizaliwa swami mweusi hivi, ni mfupi hivi, nayo iko zawadi. Si ndio bandugu? Usikane vile uko, na usipime kujibadilisha kwamba kusudi na wewe ukijibadilisha inaleta point d'interrogation. Tuwe makini. Shetani anazunguka kama vile simba akitafuta mtu amumeze. Wewe na mimi tuwe tayari. Na hapa tuko na mazoezi maema siku. Ya des fois tunafanya kilite ya français na kilite ya Kiswahili. Kilite ya français njoo ya watu wa kusukwa. Kilite ya Kiswahili njoo ya nani mwenye aliwaambiaka vile. Ile mambo yenyewe mnafanya yale. Wapendwa,
tusijidanganye, ne soyons pas distraits. Tunaingia ce qu'on appelle les futilités spirituelles. Ni kwamba mambo ya reja ya kiroho. Tuwe watu wenye tunapigana, tunasimama imara. Biblia inasema mkeshe, tukeshe. Mambo ya uzinzi leo na ushirati inapanda munara kwa namna ya ajabu. Umejiweka mtumwa wa uzinzi na ushirati. Kwa nini? Ni alama inayotokea kila wakati shetani kusudi afunge watu. Mambo ya pesa na uzinzi na cheo ni vitu vinafunga watu. Acha nikwambie, vita vingi vinye tunaishi katika Afrika na mahali mbalimbali, sio vita kwamba ni vita sie tunapiga vita kwa sababu tumenyanyaswa. Bongo yako ulinyanyaswa wapi? Si ni tumbo yako ndio inafanya vita? Tuambiane kweli. Mpendwa, tusimwage damu ya watu kwa ajili ya tumbo. Hapana. Rafiki yangu, tutafute kuishi mbinguni, tutafute maisha ya milele kuliko kutafuta maisha ya hapa. Yesu Kristo karibu atarudia na kanisa litakwenda. Wewe na mimi tunahitaji kujiandaa. Tuna deni ya kukupasha hili jambo, ili Bwana akija usiseme hawakuniambiaka. Kama unabakia ni kwa lwako, lakini Bwana anataka ujiandae, uwe tayari. Parapanda likilia, tumulaki Yesu. Mungu atubariki. Amen. Tutaomba Mungu. Mungu wetu aliye juu mbinguni anatuambia ikiwa mtu yuko pamoja nasi hapa. Hii ndio desturi ya kanisa. Kanisa tangu mwanzo ndivyo linakuwa. Tunapokusanyika na kama kuna mtu ana shida ya kiroho, anasema mimi sijamwamini Yesu Kristo, mimi nina bado shida, ninafungwa katika kifungo fulani, neno la Mungu nasema tumuombee, tuombeane. Kama yuko mmoja hapa hajamwamini Yesu, unafikiri ni habari ya dini, lakini leo tunakuambia kwamba Yesu yuko nakuja. Amekuja ili akulipie deni. Amekuja ili uwe mmoja katika wale watakao kwenda mbinguni. Na ikiwa uko hapo unasikia kwamba Yesu akikuja mimi naweza kubaki, kwa maana maisha yangu hayako sawa, leo Yesu anasema njoo. Ufunuo sura yake ya 3 mstari wa 12 anasema ninasimama mlangoni na ninabisha, mtu akinifungulia nitaingia kwake. Leo Yesu anabisha kwa mlango wako. Mama, dada, mpendwa, mtumishi mwenzangu, mjakazi mwenzangu, baba, Bwana anabisha. Je, vipi? Au uko hapa leo, uko mtu ulikuja kutembelea, haujaamini Yesu Kristo. Leo Yesu anasema ungelimfungulia mlango aingie kwako. Kama uko hapa na unataka kutengeneza maisha yako, ungelisimama na ujiweke tayari pamoja na watakatifu wengine, hata Bwana akija tumulaki Yesu pamoja. Je, uko hapa? Ungelisimama tuombe Mungu. Kama mmoja yuko hapa unasikia kwamba kuna kitu hakiendeki, kuna dhambi ndani yako. Ikiwa kitu kinaitwa dhambi kiko ndani yako, leo ni siku ya kutengeneza maisha yako, usamehewe dhambi yako, uwe tayari Bwana anapokuja. Kama kuko mmoja au wawili, kama uko hapa usisikie haya, usimame tuombe pamoja. Ni nafasi kwako na ni nafasi kwako. Tunaomba na huyu mpendwa wetu, lakini wewe namna gani? Hii sio wakati ya kufungua macho yako, ni wakati ya kuangalia ndani ya roho yako. Karibu sana, karibu sana. Uko wapi? Sogea hapa papa, sogea hapa. Tuombe Mungu pamoja na wewe. Ni nafasi, ekute. Okazio ama nafasi kama na hii yenyewe unaona hapa leo hii. Hii hatua ambayo tunafanya hapa leo hii. Hii sauti unayoisikia ni sauti ya bei kubwa. Na usishangae siku moja Bwana alisema akwambie nilikuita ukakataa. Ndivyo leo unaitwa na Bwana. Uko wapi mpendwa? Nawe tunakungoja, baadaye tuomba Mungu. Uko wapi rafiki yangu? Karibu, ni nafasi kwako. Karibu tu, tunataka kuomba Mungu. Usiwe mzito rafiki yangu, usiwe mzito, kwa sababu ni hii tu ndio njia pekee Bwana ametupatia kujiandaa kumulaki na kukutana naye hewani. Basi ikiwa ni hao wapendwa wawili, tutaomba pamoja nao. Biblia inasema hivi: mbinguni kuna furaha kwa ajili ya roho moja. Lakini wewe uko hapa, umesikia sauti na kweli upo katika dhambi na unakataa moyo mgumu.
Biblia imesema kwamba haya zako zinafanya kwamba Yesu naye siku moja atasema hapana, kwa sababu sauti hii ni sauti yako. Karibu pastor, tunakwenda kuomba Mungu. Tunasema Bwana wetu apate kutusaidia na Bwana apate kutenda pamoja nasi. Tutakwenda kuomba Mungu pastor. Tutakwenda kuomba Mungu. Nyosha mikono juu, tunyoshe mikono juu ya hawa wapendwa wetu. Na tuomba Mungu. Yesu, Mungu uliye juu mbinguni, tunakuja mbele za uso wako. Wapendwa hawa wamesikia sauti yako na wamekubali na wamesimama katika mkutano kama na huu. Neno ni ahadi kubwa na ni neno lako, kwamba wale wanaonikubali, wanaosimama kwa ajili ya uzima wa milele, sitawaacha kamwe. Uwatakase, uwasamehe, uwaoshe, uwahurumie. Mungu liye hai. Kwamba walikuwa wawili waliingia hekaluni, mtoza kodi na yule mtu mfarisayo. Mfarisayo akasema mimi sina dhambi, niko sawa, akakaa zake na akajieleza. Lakini yule mtoza kodi alisema mimi mchafu, kwamba yule ndiye alitoka amesamehewa. Wapendwa hawa uwatakase, waoshe. Huenda ibada ya leo ilikuwa ni kwa ajili yao. Na huyu ambaye bado anafanya moyo kuwa mgumu, Yesu, ni kazi yako kugusa moyo wake, hata anaweza kukufungulia. Uwatakase wapendwa hawa, uwaoshe Bwana. Baraka zako zienende pamoja nao katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen.